Abantu 32 bakikumirwa umwanya ogwayombekerwa mu ruka gwa Matanda egombora ya Kihi district in Congo. Abibyo kwerinda aba Uganda hamwe n'aba Congo nibo bakwasira abantu aba. Ngwe naho nuza kushangawo okugumirwa kuryembajizo kandi hatubo kesi zatandika kanya kukireze batukirize omuhendo gw'abarwe mushikubarana batikizo omuhendo gw'abarwe no yesugota ngwe okukurabo mbitoke wazayo niwo takuza kukareta. Abataka mu ruka gwa Kenshara hansharo ya Uganda na Congo borekero kwerarikira ahabwa abantu kugumana batambura mu mahanga gombi ecyakubasa kuteka amagara gabo mukabe. Tyariho custom tyariho ikintu cyona mugende tugira ngo mugende akatari twije tugashenye tukiyeho twije hanuye aho turi kureba ahari custom officer hari ba migration hari chairman hari muri habwo kuba twakareka kuriya abantu bari kutaha tukabamanya. Entebe yuwastamaho, you don't know who sat there before, and we are not safe. Me in Kanungu I might be safe because it is hard for me to interact with the Congo people, but also I will not survive akuba every day ni ntambara ku meetingachi aba charga Congo chikaretwa hashishiro nimwe murabona abone fast. Omujwetere wa President Haji Shafik Sekande hagizire ngo baza kunyweze nsharezi muri kazone ze kuza Congo bwiza ike hanuya zigumo parking yard M echo nikimwe ekyakabiri tell driver ari kwikirizibwa ngo arugo parking yard aze kurugura za soda ngo yaza kugura mu cyomo ngo ya trenda ngo azo mu contact n'abandi bantu abecyangeje. Emotoka za Congo hamwe n'abavugi bazo no bakwasirwe n'ebintu byabo mpaka bahereze kuceberwa. Baza kubatwara omukarantini center eya Matanda akwa tuninkola omuri Kanungu bokushale nshalo wazo muyindi nsinka Congo tukwa tatwa nikutomo karantini so tuyontu batwala mu karantini ya Uganda eri Matanda nibasha kumaramu ebiro 14 then bwanyuma twaza kubata omushango ogwa attempted murder. Driver tubere twa screening and twa taking a temperature kandi turi kumenga ngo bana aba babona kuzo kuza kuha ibintu byabo ha motoka konka hati it is a directive that we test them already tine lab technician hamwanya twine means ezo kutwara samples so echo chiwire kandi twina maskongu twagumana tukora tuti directive ya President Museveni nezo kujenda mu Gasha kwa Weza Wilfred